Rwanda icyo rutanyuzemo rutabonye ni iki? Ariko se koko kibaze nawe, kugira ngo nkubwire ko abari babasore b'inarumiko banze kuba gafuka imvugo rimwe bakemera guhujikisha cy'amaso n'igihugu kugira ngo bazakibana make bazagiye ku maraso yabo. Uminga yo gutwara amateka yandikirwa mu maraso yabiyemeje kuba ku ishyaka. Haravugwa RDF, ingabo z'u Rwanda. Yivuga RDF utari umunyarwanda ushobora kutabyumva neza, ukabyumva nk'uko abenshi muri mwe muri kumvira ingano. Gusa uturuka muri Mozambique, Central Africa, Sudani y'Epfo abyumva bana bwangu. RDF ni igisirikare kigira kiti ndi umurinzi w'igihugu, ndi umusirikare utagitsindwa n'ibibi, biyemeje kuba inkiko y'amahoro n'icyizere. Uyu munsi RDF ifatwa nk'umusemburo w'iterambere, ikaba n'urugero rw'intabera ndetse n'ubutwari ku rwego rw'akarere no ku isi muri rusange. Amahoro ntasabwa, ararwanirwa, ituze ntiriragurirwa, ibambwa nk'umusingi w'ubutwari. Igisirikare cy'u Rwanda ntikibarizwa ku ngufu gusa, ahubwo gishingiye ku ndangagaciro zubakiye ku muco nyarwanda: ubupfura, ubwitange, kudatsindwa n'amarangamutima, ndetse no kwiyemeza guharanira inyungu z'abaturage n'igihugu cyose muri rusange. Urakaza neza ku isanzura amakuru agizweho n'ibyegeranyo bicukumbuye. Ndi Plava, iyi ni Plava TV, wayikaze. Reka tuganire ku bimenyetso simusiga bishimangira ko RDF ari inkingi ya mwamba ku gisirikare, haba mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse no muri Afurika yose muri rusange, yewe no ku isi. Reka duhe kwirimurikagurisha ry'ibikoresho bya gisirikare. Muri 2025 u Rwanda rwabaye nyirantarengwa mu gutegura imurikagurisha mpuzamahanga ry'ibikoresho bya gisirikare ryabereye i Kigali. Iri murika ryari rigamije amahoro, byerekanye aho isi igeze mu bijyanye n'ubwirinzi ndetse n'ubushishozi bw'igihugu cyacu gukora ibikoresho byo kurinda igihugu. Ibihugu bitandukanye byaturutse ku migabane yose bikagaragaza ibikoresho byabyo, ariko u Rwanda rwaratunguranye cyane rushyira imbere ibyo rwikoreye. Ibikoresho byari bikubiyemo imodoka z'intambara zakorewe mu Rwanda, ibirindiro by'itumanaho n'ubugenzuzi bizwi nka radars, indege zitagira abapilote zakozwe na Lemico zizwi nka drone, ibyuma bisaka ibisasu no gutabara hahuye n'ibiza bizwi nka metal detector, imitako ya gisirikare yerekana umuco n'ishema ry'ingabo. Kigali yabaye urusengero rw'ubuhanga, aho ibihugu byuzaga imitwe bikarebera ku cyerekezo cy'intore. Lemico, ireme ry'inganda z'ubwirinzi mu gihugu kiyemeje kwigira. Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation, uruganda rwa gisirikare rufite icyicaro mu Rwanda i Masoro mu cyanya cy'inganda, rukaba rushinzwe gukora no gutunganya ibikoresho byifashishwa n'ingabo z'u Rwanda. Lemico ntabwo ari uruganda gusa, ahubwo ni ishuri ry'ubumenyi, urusengero rw'ubwenge n'ihuriro ry'ubushakashatsi. Lemico ni rwo rukora imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa Akaza zifite ubushobozi bwo kugenda ahantu hagoye, kurwana mu mashyamba cyangwa mu mijyi no gutwara ibikoresho biremereye cyane. Rukora kandi ibikoresho byo gutabara nk'inkingi zifashishwa n'ingabo mu bihe by'ibiza. U Rwanda ntirwategereje gukorerwa, rwahisemo kwikorera, kandi Lemico ni ikimenyetso cy'uko ubushobozi bw'imbere mu bihugu ushobora kuvubura urumuri rurambye mu bijyanye n'umutekano. RDF ikomeje kuba umurinzi w'amahanga haba muri Afurika no ku isi yose muri rusange. Ikindi gishimangira yuko RDF ari inkingi ya mwamba nuko ikomeje kuba umurinzi w'umugabane ndetse n'isi muri rusange. Mu ruhando rw'amahanga, RDF ni nk'intare itavuma, itekereza igakora. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umubare munini w'ingabo ziri mu bikorwa byo kugarura amahoro. Ingabo z'u Rwanda zakandagiye mu bihugu nka Sudani y'Epfo, aho zirinze abaturage bari barahuye n'ibibazo by'umutekano muke, Central Africa, aho zirinda umukuru w'igihugu ndetse zifatwa nk'izikiza ibihe bibi by'intambara, muri Mozambique, aho zasenye umutwe w'iterabwoba, zigarura abaturage ibyabo byari byaribwe cyangwa se byanyazwe, zubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo. RDF izuba ryashimije umwijima w'intambara, rigasesekara ku mibaya y'ineza, rigatanga umucyo mu bihugu byajyaga bishura imiborogo. Mu bikorwa byo muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda zagize uruhare mu kurwanya umutwe wa Al-Shabaab wari warayogoje intara ya Cabo Delgado. Zagaruye ituze, zirwanya iterabwoba, ariko zinubaka umubano n'abaturage. Abanyamahanga ntibajya basiba kwitabaza RDF kugira ngo irinde abakuru b'ibihugu byabo. Ubutwari bwa RDF bwagezeho amaso y'amahanga akiyamaza u Rwanda. Icyo gihugu cy'ubutayu bw'amateka ubu cyabaye ikirunga cy'umutekano. Perezida wa Central Africa nk'urugero arinzwe n'ingabo z'u Rwanda, ikimenyetso simusiga cy'uko RDF yizewe kuruta ingabo z'ibihugu bikize cyane. Intore zirinda si igikangisho, ni igihome gishyira ishema ku buriri bw'amahoro.
Iki ni icyubahiro kitagereranywa kandi gishingiye ku myitwarire, indangagaciro n'ubunyamwuga bw'ingabo z'u Rwanda. RDF ntiyinjira mu gihugu ngo igicishe bugufi, ahubwo igicisha indangagaciro n'ubutabera. Uretse ibikorwa bya gisirikare, RDF ishyira imbere uruhare rwayo mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. U Rwanda rwashyizeho politiki yo guhuza igisirikare n'abasivili, bityo RDF ikajya itanga ubufasha mu nzego zitandukanye z'imibereho myiza y'abaturage. Buri mwaka habaho icyumweru cyitwa Army Week, icyumweru cy'ubufasha bw'ingabo. Buri mwaka RDF itegura icyumweru cy'ingabo, ifatanya n'izindi nzego z'ubuzima, uburezi, ibikorwa remezo n'imibereho myiza, ibikorwa by'ubuvuzi rusange, gusana amashuri, imihanda no gutanga amazi meza. Mu myaka yashize ingabo zubatse ibitaro, amavuriro, ibiraro n'imihanda mu bice byagiraga umutekano muke. Ibi bikorwa byatangiye no kugera mu bihugu RDF ifashamo, nk'uko byagaragaye muri Central Africa, aho RDF yubatse ibigo by'amashuri n'amavuriro. Intwaro y'intore si imbunda gusa, n'ifuni n'icyondo, n'urukundo rutunganya ubuzima bw'undi. RDF igisirikare kitishakira gusa gutsinda urugamba, ahubwo kirwana urugamba rwo guteza imbere abaturage. Kuri RDF umutekano ntabwo ari ukwambura abandi ibirwanisho gusa, ahubwo ni ugutanga icyizere, gukuraho ubukene no kongerera abaturage ubushobozi mu mibereho myiza. Kandi ikindi, RDF ifite uburinganire mu gisirikare. Intore z'abakobwa nazo zigaragaza ubutwari bwazo. RDF ni igisirikare kigerageza gufungura imiryango ku basirikare b'igitsina gore. Muri iki gihe igisirikare cy'u Rwanda gifite abadepite, abajyanama, abaofisiye n'abasirikare bato b'abagore bafite uruhare runini mu bikorwa by'igisirikare, haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Aba bagore b'ingabo bakorera mu mahanga, batwara imodoka z'intambara, uyobora ibigo kandi bagahagararira u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga rw'umutekano. Iki ni ikimenyetso cy'uko RDF itanga umwanya ungana ikubaka igisirikare kirimo abantu b'ingeri zose, gishingiye ku bushobozi kuruta igitsina. Ikoranabuhanga n'ubwenge RDF ikoresha bigaragaza neza yuko yarambuye amababa mu gihe kizaza. RDF ntigarukiye ku rugamba rw'amakimbirane, ahubwo yateye intambwe no ku rugamba rw'ikoranabuhanga. Ibigo n'inzego z'igisirikare byashyize imbere ubushakashatsi, ikoranabuhanga n'imiyoborere y'amasomo agezweho, aho yifashisha drone ndetse n'ubwenge bukorano. RDF yifashisha indege nto zitagira abapilote zizwi nka drone mu bikorwa byo gucunga umutekano, gukusanya amakuru, gutabara abaturage mu bihe by'ibiza ndetse no kurwanya iterabwoba. Izi ndege zikorwa na Lemico n'izindi nzego zo mu Rwanda zifite ubuhanga mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Harimo kandi gushyirwaho ubwenge bukorano buzwi nka AI cyangwa se Artificial Intelligence, bigatuma RDF b'igisirikare cy'igihe kizaza kitagendera gusa ku gisubizo cy'intwaro, ahubwo gishingira ku butabera n'ubushishozi. Ubu RDF igendera ku mahirwe y'amaboko gusa, ahubwo igendera ku mibare y'ubwenge. Ubu ngubu RDF itanga amasomo n'uburezi buhambaye mu bya gisirikare. RDF ifite amashuri yihariye yigisha ibijyanye n'igisirikare ku rwego rwo hejuru, Rwanda Defense Force Command and Staff College, izwi nka Nyakinama. Ni ishuri ritanga amasomo y'ubuyobozi mu gisirikare ku rwego mpuzamahanga. Ishuri ryakira abasirikare bavuye mu bihugu nka Kenya, Nigeria, Ethiopia ndetse na Botswana. Harirwa abayobozi b'ejo hazaza bategurwa ku ruhando mpuzamahanga, bakigishwa gusesengura amakimbirane, imiyoborere y'igisirikare, politiki n'amategeko mpuzamahanga, imibanire y'igisirikare ndetse n'abaturage. Umutwe w'intore ntiwubaka imyitozo y'imitsi gusa, ahubwo wubaka n'ubwenge bwanditse mu maraso y'ubutwari. Ubu ngubu RDF ifite ishema n'icyubahiro ikura mu kugarura umutekano kwayo bidasubirwaho. U Rwanda rufite igisirikare kidasanzwe kuko gishingiye ku musingi w'indangagaciro z'umuco, gukunda igihugu, kurinda ubumwe bw'abanyarwanda, kwirinda ubusumbane n'icyizere mu banyagihugu. Mu Rwanda RDF ihora yigaragaza n'inkota gusa, ahubwo yigaragaza mu bupfura, mu birori ndetse no mu bindi bikorwa bya buri munsi. Ingabo z'u Rwanda zihora ziri hafi y'abaturage. Igisirikare sinjisha itungura igihugu, ahubwo n'urukundo rufunga amarembo y'inabi. RDF ntabwo ari igisirikare gusa, ahubwo ni ikigo cy'ubutwari, inkingi y'amahoro, isoko y'iterambere ndetse n'intumwa y'amahoro ku isi. Iki gisirikare kiri mu mihigo y'isi, gishingiye ku bumenyi, umuco, ikoranabuhanga n'indangagaciro. Intore y'u Rwanda ntigira umupaka, kuko iyo u Rwanda rwageze amahoro agaruka, icyizere kikavuka, n'ukuri kukihindura ibendera. Reka nsubikira aha ngo kuvuga menshi siko kuyamara.
ahubwo nshimire mwese twabanye muri iyi video. Nibagirwa gukanda subscribe ndetse nakugira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Yarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Kwibutsa kandi ko nyirizina n'ingiye umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco ndintore idacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Inyiramatwi umva byose nyiri nyinshi usanga hose ndi nkubi dawusha ndingaje itanyeganyega ndumuganura amagambo y'indirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangeso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za kirimo, ndi ntore itarambirwa, ndi ndagabirwa itarunduka, ndi soko itagabanuka, ndavuga nkavuga ukuri. Ndi Plava, Plava TV. Dore muri video itaha.